In že so tukaj petkove glasbene minute, v njih pa tokrat gostimo Najo Rotar, ki se bo potegovala za laskavi naziv Najkorajžnica jutra. Glasovali boste lahko, ko se bodo predstavili prvi 4 kandidati. Kot rečeno, danes je z nami že druga. Naja, dobro jutro želim. Dobro jutro. Najprej tvoja osebna izkaznica, 7. razred osnovne šole Vič, Ljubljančanka, Ja. po rodu, stara 11 let, kdaj boš 12? 16. oktober, malo. To bo pa čez 2 tedna, ne? Ja, Se veseliš tega? zelo. Zakaj? Rada vam darila, rada vam zabave, Ja. tako da se tega izjemno veselim. Ok, zabava bo verjetno s prijatelji, prijateljicami, Prijateljicami. pri doma, ali boste šle kam? Ne vem, ne vem še Ne veš še. čisto. Kaj pa darila? Ja, no, daril se tudi veselim, še posebej od mami pa očija, kaj ponovadi kaj tazga zelo dobrega kupta. Imate ideje? Ja, mata. Res? Ker ponavadi veš, dajo, precej neosebno darilo je dati nek vrednostni bon ali pa denar, zdaj pa si pojdi nekaj kupiti. To verjetno ni, ne? Jaz nimam tega toliko zelo rada, ampak je v redu. Tudi prav, ne, gled, če Tudi ti kdo prav, da ja. denar, gled, zakaj pa ne bi se branil. Zakaj pa ne? Kaj si želiš? Zdaj lahko izraziš željo, poveš, namigneš si- mogoče, ne vem. Želim si nov telefon. A ta je pa huda, ne? Ta je pa huda. Ja, ampak rabim pa ga. Nujno, nujno. Jaz mislim, da pri 12 letih potem boš še kako potrebovala telefon. Da na hitro samo povem, treniraš plavanje, učiš se kitaro, učiš se angleško govoriti, Ja. trenirala si smučanje, Ja, česa še nisi tako. počela? Kar veliko ostalih stvari, ne? Kaj imaš najraje od tega? Petje. Absolutno, ja. Kje je pa potem plavanje, kitara, angleščina? Po petju je plavanje, Šport? potem je kitara, Ja. potem je pa angleščina. Potem angleščina. Ej, veš, kdo je Alenka Bratušek? Vem. Si videla tisti intervju CNN? Ja, videla sem ga. In? Ja, Kakšno je tvoje mnenje? Čisto tako vprašam. čuden je, ker bi mogla zelo dobro znati angleško. Ja? Res. In bi se mogla malo bolj šolati. Si ti misliš boljša v angleščini od Alenke Bratušek? Ja, Po videnem. ne vem, no, možno. Zelo verjetno. Ali? Ja, malo čuden sestavlja povedi, no. Ja, ne. Tudi tem sem pomagala. Zadnjič je rekla, da je bila glavna kuharica na direktoratu za proračun na Ministrstvu za finance. Ej, mogoče pa je tudi bila. Naja, tukaj si zato, da bo več o politiki, že bojo grdo gledali. Kaj nam boš zapela? Let the rip od Dixie Chicks. Izvoli. Hvala. I can tell there's something you don't want to tell me. It's killing you 'cause the words are hard to find. I know you want to break it to me gently. Well, sweet baby, say what's on your mind. Let it rip, let it fly. So come on, baby, say, do you think I'm gonna cry about the ball? But I ain't gonna die. So if you wanna say goodbye, then take all day. Now let it rip, let it fly. Why the drama? We don't have to drag out the situation. It was a new, it was a me. Sometimes the chemistry don't ignite. There ain't no rings, no more to share any complications. Just step on its words, get it out, I'm sure I'll be alright. Let it rip, let it fly. So come on, baby, say it. Do you think I'm gonna cry about the ball? But I ain't gonna die.
There ain't no big deal, there ain't no great loss. You and I on the same train of thoughts. You don't have to tell me where you get off. I misunderstood you. If you leave and baby, wouldn't let it rip, let it fly. So come on, baby, say it. Do you think I'm gonna cry in about to fall? But I ain't gonna die. So if you wanna say goodbye, just take all day. Now let it rip, let it fly. So if you wanna say goodbye, just take all day. Now let it rip, let it fly. Evo, pa je bil končno konec. Naja, rekla sva, plavanje, Ja. še kakšen šport? Smučanje. Smučanje, še kakšen šport? V bistvu tako, da bi ga trenirala, niti ne, ampak Rada pa gledaš nogomet. niti ne toliko, no. Ampak kaj moraš zdaj reči, ker si ravno v Mariboru? Da navijam za Maribor. Tako, da navijaš za Maribor. Odlično in mi navijamo za tebe, Naja. Upam, da se vrstiš čim del, ne? Dobro, Jaz hvala tudi. ti za obisk in pogovor, pa to skladba.